Ay. Nan, kita man jay tinapis dagiti lastong alalakay, kwaraw. Dito iniaw, dito ituktok kaw. Ay, saus! Nagbukol pa ilang mag. Nagsakit nga raw. Urayak lang na ulaw iday. Imbaga man, kini kapitan. Wala. Bayam, tay bagak kini tatam abadaw. Panas ka na mamuan na. Amumatan ni tatam abadaw. Saan na basta itulok nga addamang tapis kadagiti kalugaran na. Naturid mo't aya. Ni tatam abadong paiti ko nam. Nutin nurudan lang. Awan makaabakan kwa na. Kasta ka day. Italangan na amuwa ka naturid gayam ni tata ba daw? Una, naturturag ngam ni kapitan. Day tama tijak patsay. Ay sus, patyon na kwarog. Awan at rasam ni tatam abadong. Para kanyak, naturturid ni Uncle Gaw. Naidom-doma ti kinaturag ni tatam abadong, kwaraw. Tinapis na di kwaraw? Uwan ka nung araw, nakitak nga agpayso jay bukol ijay ulo na. Ay, kaasimag. Asino tilastog anang tapis king kwana? Dagiti taga-ili kanaw. Mapanak man, tadanog-danugang ida. Na, papanam ngay. Jak itulok, abas talatan tapisan da ni kwaraw. Ay, saan ka na mapan? Ay saan nakalap ng tuyang. Lumaban naktay sakit ko ni kwaraw. Sanang, bay amon ta ni kapitan ti makamaw. Anya nga bita muna na ita, kapitan. Iso nga ron ti kapitan. Uray man tatakrut, Mike. Ay sos, di mo ibaga ti kasta ba daw? Aguli mo kalaang, no kasapulan da ka, umay da ka ayaban. Ay, makadandanog akong kay. Dagi jayon da kwarog kun kapitan. Nay, sa dinong ay di papananda. Ay katijay ili biro kenda dagiti lastog alalakay. Siya kumakay, timapan. Kwarog, adatan dito paradaan dito ilay. Ayan nga dagiti nalalastog alalaki ang nagtapiskan ka. At dada siguro inton madamdamang kail. Ayuyang dagat dito'y paradaan may. Nagado at tapisan da. Si kapay laang met akaanakan ti katuturadan a kapitan. Hanggang dagitadan aw. Dagita nga umas asidag ita. Manang kail. Aya, kapay adi mo ipagbaga. 1, 2, 3. Sagapulo daman. Nagmamaskulado da pa'y aw. Sabay nagtatayag da. Ay. Oy, siga. Apay nga da ka manan dito'y, ha? Kwa. Kayat mo, tatapisin da ka manan. Ay, sus. Saan kayo nga umasidag? Kadwak ni Uncle Gaw. Dito'y aw. Uy, Uncle, nagtagarikan na. Uwad, siyak ni Uncle na naanos nasilpat. Apay, lumaban ka, ha? Ha? Ay, adaya imbagak alumabanak. Kanya pa lang tururayan yung hay. Ay, kwarog, agawitan, darasan. Ha? Kunak man no lumaban ka, Uncle. Abangan no, kugtaran data. Anya nga'y tinapasamak. Awan mutlat mauray kung agistoryan. Kwantay. Ne. Mm. Apay akidag-kidagam ni Kwarog, inteng. Ay bayam ang agistorya. Siyak nga ron ti agistorya. Kwa. Wanantay, ni Uncle Conte agistorya. Sige, tagdengdengegak. Ay, dinanog-danog mida. Ha? Kinugtakugtaran mida. Ha? Kasta aya tinapasama kang Uncle. Sumit. Apo, kasta unay ataray da. Saan ka di Kwarog? Win ko na muna. Ha? Ay, wanin Uncle. Kasla saan mo't anak kapapati ti inistorya ni Uncle mo, Kwarog. Di istorya ijay ilay, idi masidag dagiti sangapulo alalaki kada kapitan ken Kwarog, nagpartakda ngay madayaw. Na, sa bali mo ti istorya ni kapitan dito'y barangay tayaw. Uray la kano limabaga ni kapitan idi makita na dagiti sangapulo alalaki. Agasam ngay ngamin dagita sa nga pulo alalakay. Mabutang ni kapitan.
Kano istoryaan na limaban da? Di maray kanaw dagiti sa nga pulo alalakay. Anyaya tipod no napasama, kwaraw. Kayat mo amaamuan di pudnaw. Kitwa na. Intarayan mi dagiti sa nga pulo alalakay. Ay, unay man yung Uncle Man. Kunanamit ngamin na naturayd, na mati akmait. Ay, takrot mo gaya. Sige, mapanak man na nagpasada tataba daw. Sapay ko ma, tasan kun amaranaan dagi di alalakay. Ibagam lang, no kasapulam titulong ko, kwaraw. Napay, naturad kamot aya tataba daw. Saan mo na damagay? Tatalagaan na tureda, kwaraw. Makitam to ah. Napanmanan nagpasada ni Kwaraw, maray. Wen, Mare. Kasanungay no tapisan dan tumanahon. Saan siguron, Mare? Ta dinanog-danog kan kinugtakugtaran mo't ina ni Inteng. Sa bali mo ti istoryada, maray. Intarayan kanumo da kapitan dagiti lalaki alas taog. Ay? Jack ammo no asino ti patsyat, marituyang. Ay, maulawa. Antay! Apay, ngagsangsangit ka. Ni uncle ko nga Ay, Inteng, umay ka man dito. Apay! Nagsangsangit ka man at kwaraw. Tinapisdak manen dagiti naglalasto ka lalaki angkay. Makitam dayta, Inteng. Kunak man no limaban kayo kadagi dya lalaki. Kwa, limaban kami, met. Na, apay nga raw asaan da asar dengan ni Kwarog. Ha? Apay nga ta. Ay, masungbatam ka di kwarog. Binilin na kasan nga tagtagaray. Ita, ipasungbat mo kanya. Na, Kasi kamot kwaraw. Kitam ni tatam abadong. Masyan kan ka. Talaga mo't ngamin nakakasiyak. Saan da ka nasardengan at tapisin da kita lalakay? Sa anak san ngagpasada, tataba daw. Ay saan amabalin Anya nga iti pagluganan mi ngagpailay no saan kan ngagpasada. Nagadwa tricycle dita. Di mi kayat ti aglugan iti sa balay. Takas kasiro dagiti daduma driver. Mabuti nga kung ngagpailay. Saan ka nga agbutay, kwaraw? Mabuti nga ruday. Siyak, ti makamuking ka. Kunak tumakeng ka. Saan arumbang amabuteng ka? Basta kadwam ni tatam abadong. Isungag talag ka kanya, kwaraw. Ha? Saan ko akabutang da kita? Uray sa nga pulo da? Uray pa sa nga gasaut. Badaw, saan mo asubsobraan Apay, kabailam alabanan ti sangagasot o lalakay. Kunak lang, bita. Kasano nga rod matulungam ngay ni Kwaraw. Adamanan ni Badong nga ginlalaeg. Kunablan asino mo't anaturad dayta. Isumati ko na angkay. Kabalan na kanwa tulungan. Anya nga iti maitulong na kan kaday dya taaw. Kalabanan na kano dagi dyan ng tapis kanyak. Ha? Amo na asa nga pulo da? Imbagak mag. Sumana umot ni pare Badong adi na pa'y nakit kita. Mapan kami kanuinton bigati dyan ilay. Dua kayo lang? Isumati ko na ni tata ba daw? Ay, sumuro takman. Anya nga iti ramidam. Lumabanak mo ta? Sana nang kail. Ha? Ang mga ado ti agbuya at tao. Katawahan da ka lang. Uray para anawa, mabalay. Para anawa ka lang. Kwa gayam. Para sangga. No, adadanog kan kuktar. Di siyak timang sangga. Ha? Kwaraw, apay nga itugot mo pa ilang ng kalmaw. Isumat ti kayat na. Iso pa pampamiriendahin ta. Ipati maun. Nangag ko na jay. Nay. Ha? Ay, agbati kan paray. Na, Kasi kalangi jay. kanakak day ta agrabyado, ibati na. Isurot tahan tataba daw. Kasi mat ni Uncle Kao no agbatay. Saan ka lang agpa-display jay, paray? At dadan dito'y dagiti naglalastog lalaki aw. Kaya't mo asawain, inununan da tayo. Uy, isudan dagita aw. Ah, Umuna kayong ta, dituyak pa'y igid.
Nangag mo kwaraw. Hanya nga tararamidan dito ni Uncle Mac. Ay agbuya ah. Ay, nagbati ka lang kuman, pare. Na, Tataba daw, umasidagdan dagiti lalaki. Ay, jak kabutang ni Ida. Anyat kaya yaw. Laban, unaw. Puro mo't lalakay dagiti intugot mo akadwam. Ay, isuda nga minti natural. Uray lakayak, tanalay nga kadumadaw. Yak mamati. oh, kami mamatay. Mamati kayo kakadwa. Saan? Saan kami mamatay? Saan gayam, ha? Ano naglain? Nay, namin sanda na to ang. Nakitam da dyan, Kyle. Naglain ka pare. Ano ko? Kasano nga inaramid mo na ita? Sigod mo kami na nalayngak, pare. Ay, no kayam nga aramidin, kayak mo ta. Ah, dayta, lumaban mo ni Uncle Kao. Anya nga tinaramid ni Uncle Kao. Nakita yung tinaramid ka. Nalayngak ka mo lang, pare. Ngam na timaridan. Nakita yun, Ay, saan nyo napaglulukwan ni Kuwarog, ha? Siya kay Korog. Saan ka kadi abilib kanyak? Ay, wan man langan. Bilibak kada kayo atwa. Amuyo ti ayan ni Kwarog, kukumare. Ay, birbirukan ngamin ni Intingkad. Nay, nagmalamot asaan ko ang nakita dito Tersinak. Amaw, no sa dino ti ayan na. Nay, ibagam nga ruden ano amaw marituyang. At dayjay balay may. Sorsorwan ni Badungkaw no kasano alumaban kadagiti nalalastaw. Rumbang apa isuro ni Kwaraw, ta isukat nga ron ti Chiptanod. Una, adaya may chip tanod at tapis-tapis ang dalatan. Sige, dahita nga ron ti ibagakan ni Inteng. Apay ni Kapitan Maray, di na kayat ti masurwan? Wan, maribanang, ibagam ka ni Kapitan nga agpasuro ka ni Kabadong. Librin samag! Yahaw, Uncle. Katawa ka ba? Naggapuha ka nagpasada. Kit! At dalas to nga lalaki ang nailugan ka. Di na kaya ti agbayad iti pliti na. Lumaban iti siningir ka. Among tinaramit ka. Tinapis ko Ay, nagturi din ti ka anak. Sinuruan nak namin ni Tata ba daw? Ay, mapanak mo't agpasuro. Sanda ko na mailupit-lupit ita. Amo kon ti lumaban hanggang. Ay, kabaranggayan, liklikan ti agpalastog. Nasaysaya at latati na talina ay apan nakilangan, iti uray asino man. Ala sigay! Dinan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawen. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Uncle. Apay ang makaluluwa ka Kwaraw. Sana talaga makaasawa. Apay saan? Eh, Dahil ta akin natarakim, di ka makaasawa. binastad nak manan JRR makabalasa nga taga-ilay. Nagado ang babae dita. Dita laki din ti sangsangitam. Apay ang binastad na tinataraki aka nakakay. Da sinaludsod na, Uncle. Kahit nasong bata mo't adagaos. Una, naglakalang mo di sinaludsod na. Anya ayo day ta sinaludsod na. Dinamag na, no nalawat ti dagatayaw. Ay anya nga tinsong batmaw. Impudnok ang awan tinalawa dagatayaw. Tapo na mo't adakas ti agulbaw. Unmit. Day talang sungbat mo, binastad na kan. Imbaga kawan nalawa dagatayaw. Ngam naglalawa ti abot ti agong tayaw. Anya, apay ngamin aday tatimbagam.
Katiso matipod na. Ay, kaman igatangan iti merienda ni Kwarog di tatersinan ni kagawat kwan, ha? Na, apay ngay nga agmerienda. Pangay ayaw kan kwan na tapno sumardeng nga agsangit. Na, isumot lagayam analadingit asimungad dito balay. Ay, apay ayang agsangsangit. Binasted ka no di balasang nga ar-arman na. Nabasted manan. May kamanon apan nakabasted na dayta. Naminsan laeng. Ay, linawas samot ang mabasbasted dayjay akana kam. Ay, ingkakit di gumatangan tapno maksayan ti sakit tinakam na. Anya ngay tigatangak a merienda na. Ay, makaamukan ano niya tigatangam. Kaya ko dyan naima sa tinapay. Oh, Na, May soft drinks. soft drinks. na, Kan tinapay manayin. Nagad-adumitin. Ala. Ay, Nayunan nyo pa iti sa nga supot at tinapay manayin. na, Panayon pa. nagadon. Ay, ada palaman na wano awan. Uray palaman namin. Na! Ay, ingkan. Igatangam taka si tika nakak. Nasaktan unay ti puso na. Apay, asino ti igatangam iti merienda? Ay, haniman kwarog, mare. Nabasted ka numanen. Iso aday ito iti pangayayon ni Inteng. Ay, unay matan. May kamanunday ta apat nakabastad ni Kwarog. Wen nga rod Di nantumot ngamin amot ibagbagana. Anya ngamin ti damdamagan ti babbalasang kankwana. Di nala masungbatan na nasayaat. Di na magkano jay balasang. No adda nalawa adaga ni Kwarog. Robbang ko mga min arinukod ni Kwarog jay dagana. Tapno amuna at isungsungbat na. Ay, saan mo't nga rod, tasabali ti insungbat na. Ti kunana, nalawa ka no nga abot ti agong ti adda. Na, ay ka talaga ang mabastad no kasta. Ay, ay, masapul gayam nga adda nalawa adaga ti agar-aram abaro. Tapno sungbatan ti balasang. Ay, wan mare. Podno day ta kinunam. Kasta ti uso ita apanawan. Angay, kanak amin na ito yung pagatang mo amirindak Ay, mala. Tapno maagasan mo't dayta sakit ng loob mo. May talaga nasakit ti loob ka, wangkay. Oy, angam no adda mabate. Ket kukwa kanya. Apay ko mga ibatsan ka, at saan ka mo't anabastay. Ay, mabastad ako ma. Angam, ay wanan niya. Saklang timangan ka dagitaw eh. Sige nga ro din. Kanam aminin. Paray, daman lang damagaking ka. Ano yan? Pudno ayan, nabastad man ni Kwarab. Na? Ay, paray. Nakadamagam iti dayta. Saan mo't anabastad damaw? Ay na paray, iso ti pag-iistoryahan da dito kabildatan. Huh? Saan mo nga liba? Ay na, nagbiitan na nagwaras. Dahil tangamin nakaanakam kay. Saan na nga mau ti agarap? Ay. Don't say that, paray. Pudno mate. Sino ko matimmalaan na nga? No saan na si kang uncle na? Katawa pa iti lukon, nay. Kit makakatawa nga rin paray. Kapay dito yung masangwanak ti pagkatawaam. Ah, Marurudakin ka. Ala, sige. mala, mapanak man langin na di bangkag ko paray. Ay, yawanay. Sana na makasawa ni Kwaraw kakadakam. Ate bagaking katuya. Kit sigurado nga katawa ka. Anya dayta. Apay, di mo pa nadamag. Anabastad manan ni Kwaraw. Ni Kwaraw, nabastad manan. Kung naking ka kahit nagkatawa ka. Kano lang idinagdinamag anabastad. Iso nga ron ti kunakin ni Parinteng. Aday taka na kan na. Saan na nga mau ti dumiskarte ti balasang? Ay, nagadudan abaak dito'y barangay kabildatan. Ay, nalandingit pa ilang ni Kwaraw. Aging gaita, kat no inibos na jay tinapay nga impagatang mo. Si kaman mo ti mabastad. Napay nalakat ti mabastad. Aya.
Kunak man numayaten no makapangan iti tinapay. Oho, di nantupay kaya't ti mapanagpasada. Iso amasyanak nga rudin. Na, kat, anya nga iti kayat mo asawan. Ay, pag sidaan ta iti naimas, Anya nga iti kayat na. Inakdamagan ano anyat kayat na. Inasken ama ay ayo tati ka anak ka. Raw kaanakan. Di na pa'y kasarsaritan ka. Na, Taging ka itakit na sakit pa'y lang ti pusok pa nasaktan. ayan na abanda tinasakit ako nam. Kat dito yung pusok, Anya, ay luko. Puso ko nam, tiyan mo matiyap aprosam. Karaman nan, Ha? Ay, sa bagay, agin na si dagdalaang. Puso, tiyan. Oh. Isungarod na nasakit pirme, Oy na. Ay, ibagam no anya ti kayat mo asidaan. Mabalin ang kail. Win! Paikit din asaan? Ay, kato na. Tanay, masakitat. Ang kail. Kaya't ko ti agsida iti karni ti manaw. Ay, sige. Partyan mi kini antim di kalulukmagan a manok na. Ang kangarod ang tiliwain. Na, siyak pa ilang mo't nga daangkit kan rayuman na ti ibaon mo. Sika na! Sana nga ang mabalin ang mapanagtilew. Nasakit pa lang ti puso ka na bastard. Na, Nagut-ot gayam ti mabastad ang kail. Isuwing kan. Nagtiliw ka ni ti manaw. Adda metaraken mo a manok. Angem no apay ajay pay manok ko timpasidam kan ni Kwarog. Di ka lamaasyan mo't kanikwarog ka na bastard nga ron. Kat, maagasan nga ron tinasaktan a puso na no pagsidam iti karnet manok. Ay, una, maagasan adagus. Oh, Ay, sapay la ko mga ron takas ka. ay, tiliwa kung di manaw. Makatiliw ka. Di kan tupay makataray. Na, tawalang bilib. Ikarigatak unay Nay, hindi ka kamatin ni parenting to yan. Apay, di mo aya makita. Naglawag ang manok, di kam kamaten na. Ay, Wayne. Good. Saan na makamatan? Kita ay matuyang. Saan na makataray ni parenteng? Lakayan na talaga. Ay na, imbes akatawaam, mapan mo ki di tulungan. Apay ko matulungan ngay. Si Dayan na di isudat yung tilew. Ay na, naitiklab ni Kapitan. Saan na matilew niya manok to yan? Ay saus in katulungan nun, kaasimot ni Kapitan. Ay, di naman mulagatan di kasta to yan. Nadakid dawam kin ni Kapitan, wun adagaws. Ah. Iso nga ita, inka mo tumulaw. Ay, wala niya. Darasam, inkan. Unahin, mapanakaw. Ang mga ito rin na. Aray, natiliw mo, di manaw. Ay, saan nga ron? Ay, nagpartak at tumarayan. Tumayapay. No kaya mo, di tulungan ka namang tilew, paray. Ay, unman nga ron tanay. Ay, mabisinan di ko arag. Ha? Iso taxi da. Un nga ron. Ay, amumot siguro nabastad. Iso masapol naimas ti sidana. Ay, nagswerte na kwaraw. Tanaimas pa iti sidayin na. Kit nabastad lang, Mike. Masyanak nga raw, tako na naanasakit ka no ti puso na. Sige paray, tulungan ka namang tilew iti manaw. Una, ipagpagapom ka ni Kwarog. Nagswerte lakit din ayan ni Kwarog, maray. Anya nagswerte asasawam ka nabastad lang arudan. Kaano itil-tiliwan ni Kapitan iti manok asidaan na, gaputan na bastid kanaw. Nagmayatan ti biyag ni Kwarog no kasta. Ni Kapitan, saan basta-basta agsida iti taraken na manok. Malaksid ano birthday na. Ngem iti agundaway, impartyan na iti manok ni Kwarog. Nagmayatan ti biyag ni Kwarog kalpasan anabastad. Una, kay kayat nan ati mabastid maray. Ken uray saan anabastid. Ibaga na latan anabastid. Tapno pagsidaan da iti manaw. Saan akong ngagpaspasada, tataba daw. Ay, saan ay? Apay ngay. Napay lang. Kitadan ni uncle ko amang pakan kanyak. No kasta, jay kan balayda nga gigyan. Wayne, nagmayat agyan ni Jibalayda.
No kasta, saan kan nga agaram? Sanay. Ang mga numabastudak tumanayin. Ay na, gagangay na ti agaram. Ada talaga gundaway, mabastad ka. Narigat ti mabastad. Amo ka, ang nagado dita, babalasa nga mabalin mo nga armay. Naglaing damot amang bastad. Kahit saan ka nga ro din ang mga asawa. Sanay. Nagado kami matabak dito'y kabildatan. Kasano nga, maribanag. Agyan ka no magaya mo ni Jebalayo ni Kwarag. Nagkuna. Ni Kwarag. Na, kasano ngayon, jebalay na? Ay, kaya ka mo ah. Angam ko na na. Kaya nangarod ka na, ti agyan ni Jebalayaw. Kandi na kano kayata, ti agaram. Ay kat aglaklakay nga ruden abaro ah. Sa pagsagsagana kami kunituyang agbalin aninong kininang na. Ay kat dagi jay nga rod nagdadak la kaldero ti paglutuan iti kanon no kasta. Ay, katuwin na, maray. Mabalinti ang daman. Ha? Ay, nagpintasin da ito abalasan. Ay, wala, adeng. Anya ka diti damagam. Amamoyo ka din ni Kwarong. Kwarog ko nam. Ay won, amok. Ape adam damagam ading balasang. Ag-textmate kami ngamin. Kaya't ko kumangagkita kami. Iso asya kung tinangdanon ken kuana dito barangay da nga ibagbagana. Ha? Ay na. Pari ba dong? Saan nga agbaak ni Kwarog? Makaasawan ni Kwarog. Ay, Kwarog, ada mo mang birbirokan ka. At dayamay. Ay, banang, anya di bagbagam amang birbirokan ni Kwarog. Imbagak nga rod nga adda. Napintas abalasag. Oh, nangag mo, napintas ka no pa balasang. Basta din naktumanay. Na, Apay nga min aya nga ibagbagam abastuden na ka. Kat isupa yan timang birbirokan ka. Amok na ita. Isudya ka tiksmit ka. Di nakapay nakita. Angam no makita nak. Sigurado abasta din nakadagaws. ay di mo nga ron kaya't amapan kasarita. Sanay. Mabuti nga ka mabastay. Ay no di mo kaya't siya kung timapan makisarita. Nagkunakan ka, intay. Ay, mapan kula kasarita di napintas na balasang Ay, dito'y kalaang unag, tibalay. Na, asino nga timapan mang kasarita. Kababain sa pay taga-ili. Kat siyempre, siyak, timapan makisarita. Sayang. Maray, nagpintasan di balasang amang birbiro kini Kwaraw. Ay, nakita mo? Wag, kaano nagpudaw, kanlong hair. Ay, ngam saan kanomot akayat ni Kwaro kasangwan. Na, gundaway na kumadaytan. Wan nga rod nabastad laang, dinan kayat ti agaram. Mas daawak man kini Kwaraw, no apay akabuteng na ti agaraw. Siyak nga tamot, mare. Kaano nga taas sumangbay mat ti lalaki nga agaram kanya. Na, mangnamnama ka pa'y magaya maray. Kunak no inaklon mo ngagnanayo na baak ka. Ay! Ni Kwarog mat, apay adinak kayat asangwan ngay. Ay, kwa nga main balasang ko. Adarikrik naan na. Ang ibagak nga umay nakanto pa siya rin ijabalayaw. Amo na, ti ayan ti balayaw? Amo na, anana. Kat no nabayag kami nga ag-textmate. Kasta ka de? O sige, nana. Umay naktulangan bisitaan ijibalay mi intun umimbag. Sige. Ibagak to day takon kuha na. Ngaroden kaya ti agar, mangkal. Ay, sayang mo na dyan balasang akwarog. Ikaarman ijibalay da. Kasano nga no, basta din naktumanay. Ipartyan kan tumanan iti manok. Talaga ang kail. Igatangan kan tumanan iti tinapay. Oh, Ice cream to kumamot din ha? Ay, naumakan iti merienda at tinapay. Ice cream to nga raw. Ice cream. No problem. Gamday,
Saya atem ti sumungbat ka dagiti sa ludsud ng tuken ka. Wen, Wanang kay. no damagan na no nalawat ti dagam. Anya nga iti isungbat mo. O di isungbat ko nga hektarya ti daga. Ay, wen na! Ay na, kuharog! Sukatam ti diskarten nga agaram. Tapno makaasawa kan. Ala sigay! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon. Voici Puklay. Musika. Dante Martinez. Computer recording technician. Jonah Rebutazo. Sound effects. Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo. The MPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kami. Iting kay panagdangan. Makadlaw kan tuyan. Woy, makadlawa ka. No agmula ta dito arubayan, agmula may naparinteng kang maribana. Ay na, idi pa iladamaw, nadlaw kunday ta. Apay dagito yung karuba ta. Agtutulad dan sa amin. Talaga mo't atultuladin data. Kita tumakder ta. Nay. Tumakder ta, may. Ay, padasa mga aginat. Oo, kita ang badong naginat mo't ni Kapitan. Ay, talagang agtutulad da. Ay, padasak man akod-kodan to'y ola, kahap. Nay, kinudkudan mo ni Mariban ang giulo na. Ay, badaw. Agtugaw taman. Takitaan tanot tuladin data. Ay, way. Ah, Agkitan tang agtugaw. sigay. Nagtugaw damang. Ay, madintuyang. Talagang agtutulad da. Maray, gumatangak man iti tinapay a meriendaan mi kan ni Enteng. Agpili ka dita naka-display, no anya ti kayat mo, Maray. Nay, maribanang. Umay ka mo gumatang iti tinapay. Wen, tanabisinan kami kan ni Enteng anak mulmula ije paraangan me. Agtutulad kayon samot kin ni Kapitan. Na, anya nga agtutulad nga ibagbagamet marituyang. Ang mga nuwag sinungbat kayo dita. Ala, gumatang kayo ki Ide. Umayak gumatang iti tinapay. Kita am dayta. Asino ti agtutulad ka data. Nakitam lang agpilpili ak iti tinapay. Isumatan ti gatangam. Apay kumatuladan ka. Ala, agpili kayon iti tinapay agatangan nyo. Day talamanin ti diyo pag kinaawatan na. Ha! Talagang agtutulad da, badaw. Apay anak ko namday ta. Agasam, idi na pa nakgimatang iti tinapay ijay tersina ni Marikwanang. At damot ijay ni Maribanang agumatang iti tinapay. Aya. Apay asanda nga ta makapanunot teramiden daya. Tutulad da nga raw. No rumwar ta mapanagmula, rumwar damay. Ay, awan da kita. Agtutulad ta kano, Enteng. Ay, nagkuna. Ni Marituyang. Tultuladan ta kano amin nga aramiden da. Nambarak at tuladin ida. Ay, kayat ko nga ruden asong batan ni Marituyang itay. Ay, partakam ka di ti agmerienda. Ta inta ituloy ti agmula itirwar. Ay, isuda at ti agtutulad. Napandamat intuloy tinagmula ije paraangan da, Enteng. Tumalyaw ka, tumalyaw damay. Tatati baga da nga agtutulad. Kita man. Agpayapayak Sige. Oh. Agpayapay mo ni Marituyang. Di isuda tinalawag nga agtutulad. Anya nga tati imulmula da. Natang siguro ta agtutulad da nga ron. Anya nga ta anatang. Okra siguro kun kamatais.
Uray nga ta marunggay. Ay na, agtutulad da nga rod. Tinulad da amin na dagiti mulata. Apay nga talya-talyaw ka dito'y parangan may kwarap. Ngay, tinalyaw ka lang, Mike. Agungat kan. Ay, saan ka palubusan nga galay tinatay nga mula may kininana matuyag? Napay ko mga agalak itinatangyaw. Kat nagadumot ti mula da angkel kan antik anatang. Anya tinatay nga mula da? Kasmut lang dagitin mula yo Tutulad da talaga. Mas adadaw pa itin mula da anatangam da kayaw. Sigurado ka? Wan, naglalang tao. Kan adu ti bunga ti mula da. Marurudak kinitata ba daw ang kagawad? Apay, Agasam, 5 basak lang di balay da. Pag suspitsyahan na kaon nga agala ka no iti mula da anatang. ay na, kasta na talaga. Ado ti lumablabas nga inungungtan na no kasta at tumalyaw da iti arubayan na. Di na lamaw. Mas adu ti mula da angkel kaw. Kawan, Nyangkel kaw, sana na imawt. Agala ti amin na kayat na nga agala iti mula da anatang. kawamot, dumawdawat ak itinatengda. Pudno ka day kagawad. Kano kanayon? Inaldawak sapay ang mapanagal-ala iti bulong ti marunggay da. Mala, saan yung arod atultuladan ni tata ba dong nakaimimawt? Maribanang, adda akmanen. Ay, adda ka manan, marikwanang. Umayak dumawat itinatengyo amulayo kan ni kapitan. Ay, wanlat ta Ado tinateng midita. Aguma ka nga agala. Ije kumaayan da marito yang adumawat ak ngam amok nga agungot da. Wan. Adon akaaruba ti pinabainanda. Kasla mo lawan kasapulan da iti kaaruba da. Saan ana imas tinateng nuyim imot. Pudno maray. Bayam ta iso dalaang ti agsida iti mula da anateng. Apay nga ta. Ay na, di mo man panimidan day ta inlutok anatang asidaan ta. Damdamaga nga rod dito'y bagay. No apay nga ta. Apay nga ta nga, anya. Apay asana na imas na ito'y mula ta natay. Ay, wan nga raw. Day tamot ti salsalud-sudak dito'y bagay. Awan ramraman na. Nagtamnay. Anya nga tatiraman dagiti nateng amula da kapitan ken maribanang. Makikita kit nga ijay. Ti pag-alalaan ni Marikwana. Uray dagiti daduma akaruba. Ijay maulaang ti pag-alaan da. Mapankon sa padasan nga agalay di arubayan da. Awan lat di ka pampanunutan. Panggapwam kumaamapan agala. Kainagado tinatengta. Awan nga rod ramraman na dagito'y mula ta natay. Padasan tamit ti mula ti sabali Nagadutiking nan kuang kay. Uray no natenglang ti sidatayaw. Ay naimas gayam tinateng amula mi kanyantim. Isumot lagayam ang nagaduti umay agala. Ay, makitkitam dagiti agalala. Umay pa agala dagiti kagawad mau. Ibagbagak nga rod kadakwada anasken nga agmula damot. Kasano ngay no maibos sa dagos dagiti mulayo anatang. Tanagadumat ti umay agala. Agmula kami tumanan kanyantim Nagmayatan ang kail. Ay, nagmayatin nga. Ay, tumulong ka tumot Ha? Day talagsid si damot ti pagalis tuambut. Uy, saan mo't unay ang kail? Si kanto pati nangibos iti sabong ti karabasa. Tainal daw ka mga papanagalan. Isagsagot ko lang mo't iti ar makabalasang ditadayang kail. Tuyang may lab. Yahoo! Handa kaon. Nagragsak kamutan ang nagapudita paraangan da kapitan. Ay, kitwan mo ta. Nagadaw, tinala ka nating da. Hadwa talaga gayam timula da. Anya day ta nakasakaw. Ay, tay. Agkuti-kuti mag. Adaunin na niya. Agtaraok sa mo day ta. Kawitan tuyang. Nangalaam. Kiti jaya. Anya nga ijay. Basta ijay. Ito dudumag di tabalay da kapitan. Idi mangal alak itinateng. Limabas ija sang wadak. Ay, tinukma ako na.
Ay, naglaing kan. Saan ka nga kungay? Napay ko mga gunguta ngay. Kat adan na imas asidaan ta. Ay kat partsenta nga rodin talutwa maun. Tamang ano agtaraw pa'y. Kat mangag ni parintay. Maray, apay, anya ti inaramid ni kabadong iji paraangan da kapitan. Apay, napanaya ijay. Wow, nakita. Napansamot na gala iti nateng amula da kapitan. Ay, excuse me, Marikwanang. Ah, Apay ko maamapan pailang agala itinateng da. Ka nagado ti mula mianatang. mas dawak nga rod no apay ang nakitak ijay. Napan nala binisita ni kumpare na. Ah, kasano kuma na panabinisita, kat napan nakimeting ni kapitan ija munisipyaw. Ah, ay, kastaya. Nagmalmal medyo munisipyaw. Ah, kastagayam. Nakitak ni kabadong nga adda awit-awit na anak kasako. Kan nakasupot. Anya nga idagijay. Wun nga raw. Anya nga tadagijay. Na apay adamagam kanya, kat damdamagak nga rudgan ka. Apay nga main adamagam kanyak. Wan ata si kati asawa na, iso arumbang nga amaw. Ay di mo kunaan anatang manantisidaan tay ita kadakwaraw. Apay, anya ti kayat mo asidaan, aya. Daytay kuma ada payak na. Ken jay ada karay kay na kuma. Manok, ti kayat mo? Jay ngay kunana na. Kakao kunana. Ay, awan ti kakaok. Anya nga awan. Katno ada may sa kawitan at tarakin ko. Ay, day tangarod ket. Jakmet makitkitan. Na. Ay. Kaya't mo asawan na po kawan. Ay, ingka kitaan. Tapno mapanagnakam. Ay, ang mga no ilimlim mga naklaang. Iso ajak makita. Nakman nga ron kitaan. Ay nakitam di kakaok ka. Ha? Kakaaw? Di ngay kawitan ko. Ha? Itay pa'y abir. Biro kag no sa dino tinapnapanan na. Mapukpukaw ang gail. Wun nga rin. Ay, mapukpukaw. Kaya sapay makasidsidak iti kakaok-ok-ok. Tulungan ka namang biro kang gail. Ha? Tapno mairaman akmat ang makasida iti kakaaw. Kag an-anwon tangay dagiti mula taan nateng. No ijay met paraangan da kapitan ti kay kayat mo apagalalaan itinateng asidaan ta. Bayam dita na malaylay. Tapod no, di kunada, mas naimimas tinatang tikaruba. Hinton kon matiliwan na ka ni kapitan. Sa nabalya ta kumparik, may. Nateng laeng ti rumbeng amapan mo alaen. Saan mo nga iraman nga alaen ti taraken na. Limabas nga raw, kit tiniliw ko na. Kasano nga'y numaamuan ni kapitan? Kasano amamuan na? Isungagtal na ka. O anya, nabirukan yun jay kawitan. Saan antay? Kakaok kami kakaok. Ngam awan sumungsungbat. Ay, sus. Tinakaw dan Nagadumot ngamin dagiti karuba nga umayagalay tinatang dito'y parangan niya wantay. Ay, saan da sumardeng, aging ga saan da ama ibos dagitaan nateng. Anya nga tanok padasan tanga imutan ida. Kagurada kan adagiti tawang gail. Na, Ay, inruam mon tumet ngamin ida. di da ko mairaman ati manok ko. Sapay kakaiso na apalpalok magagtasidaan tayaw. Inaladakidin. Adda ka di suspitsam no asino tinangalang gail. Ay, ada. Asino ngay? Di mo ibagbaga. Ngam ti suspitsaket ni Paribadong. Oh, Isumot lang ti suspitsa kang gail. Isumet laeng ti suspetsa. naa. Agpapada tayo gayam. Ang gail. Kita mau. Nadagal alay tinatang ijerwar. Ay, wait. Nimet paribadong. Di ko na siguro kat awan tayo dito. Na, apay ngay nga umay pala mga ala itinateng ditoy. Kat nagadumet ti mula da kanituyang na. Paray, apay nga gal ala ka itinatang may, Nay, apay dakis pare.
Ket no nagadua ka rubat yung mayagal alay tinateng. Kano ada mulam. Way, nadangam na imas tinateng ti karuba. Mapukpukaw jay manok kaakawitan. Sidaan mi kuma. Ay, di nakpabasulan paray. Awan tinalala ka kawitan. Apay papabasulan ka, ket ibagbagak laang met. Awan nga rutin nalak. Apay ngay ako na ni kagawad ko ng anakita na kaidi na minsan nga imay ditay. Nagala ka itinatag. Idirimwar ka, ada awit mo anak kasakaw. Oh, Ay, dayjay. kanya nga di nakasako. Tila mo ibagbaga na day ta kagawad mo pare. Ha, Saan mo patpat yun day ta kagawad mo? Gaputa ba? kanya't pakainaigan ti kinabaak na iti ibagbagak. Ah, Ay, wala niya. Sige man lagay. Amin na kon. Wunayn, pare. wunin. Ay, lawlawag ma. Kunak, wunayn. Siyak tinangalay, ti dayja kawitan mo pare. Ay makaungat taksan. Apay nga inalam. Ay nagkuna nga alam kat kakaiso na manokaw. Ay, makasidsida kami nga rod kinituyang ko iti manok pare. Ay naidarom kansan. Pare, agkumpare ta. Itarom nakiday. Agtala ka man mo pare. Ay, pagmultaan ka langan. Ha? So katam di manok ko nga inalam. Day katimultam. Agmulmula manang da kapitan ken maribanang ijay paraangan da. Kitaom ida. Ay, saan mo man idataltalyawin? Apay, dakas no talyawak ida. Pagmultain naktumanin ni parintingay. Tumalyawak lang pagmultahan na ka. Kitwi na. Taddan tumanin mapukaw at arakin na. Kitsak tumanin ti pabasulin na. Pudno mga main asikatin na nga la ijay tarakan na amanaw. Ay, agtal na ka na. Ay, palagip mo pa ilahag, mate. Kasi ak lang arudin na nagmulta. Ay natatabadong. Saan ka amamulta no nasaya at tiaramid mo? Ala, agnakam ka nga minan. Ala, sige! Ditan, tinagdibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jonah Rebutazo. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kay, iting kay panagdangat. Aglilinipat tayaw! Nay, apa yang kastang natin ti saom na natuyang? Ibagam kin ni Kapitan. Ha? Aglilinipat tayaw! Madi mati kastang ibagbagam. Aglilinipat tayo nga rudawn! Anyaya ti basol may kan ka ti bagbagam ti kasta. Apay, masapul ti basaul, tapno aglilinipat tayaw! Ibagam day takin ni Kapitan, nalawag kwaraw! Ah! Ay banang, darasam ti agluto ata mabisin na kaon. Uray sa kanggail, mabisinak matay, si kalay nga ya. Ay mabisin kami kanikwaraw. Dandani akon makaluto. Ay umay ka manin makipangal daw kwaraw. Ay, saan mo't At dalang umay ko ibaga. Anyat ibagam. Dahil baga ni nanatuyang kanyak. Ajak malipatan, aging ka ajak maibagakan ka. Anya nga day ta? Aglilinipat tayo ka na. Anya? Unang gail. Hay, Makakaungat itim baga na day ta. Anyat imbaga ni Marituyang ken ka. darasam ti agluto kunak. Umay ka pa'y lamaki istorya. Na, nasken amamwak inteng. Taday ja ako marek, nagadaw ti binulod nan abagas kanyak. Kung nanamit nga aglilinipat tayo ka na. Na, Ay saan ang mabalin nga aglilinipat tayo? ay saan ang mabalin? Nasken asukatan na pa'y dagiti binulod na abagas. Jakmut mabalin na basta lipatan ni Marituyang Ha? Tapay ang gail. Kino imutang kanyak. Adda utang na ken ka. Ay, dakla. Na, No, umay nakpay utangan iji barangay hall. nay, awan nga rod ti aglilinipat no kasta. Badawng,
Lipatan tanda kita akaarubata. Nagkunaking ka. Siya tinangibaga. Lipatam ni pare Inteng, akanayon ko pagbulbuludan iti martilyaw, kas kadaragaday, no datari maanag dito'y balay. Demon sa pay insubsubli dagiti binulbulod ma. Wain, taka sa pulak pay. Kano'y di pa'y napalabas atawan mo a binulaw. Ita, ibagam alipatay ni pare Inteng. Jakton makabulod kin ko na. Uray ko manod damot sa balya pagbuludan. Awan may. Iso nga raud alipate maun, tasaan mo nga isubsuble dagita binulod mau. Ay, saan? Nalakaya ti basta manglipat. Sursur mo ma. Heh, Isuro ka. No masabat mau, saan mo apan pansinan. kanya. Kasta lang, taramidam! Marikwanag, nadamag mo ka din jay kaya ta mapasamak ni Marituyang. Anya day jay aya, jay imbaga na kanikwarog, nga aglilinipat tayo laangad. Imbaga na day ta? Wen maray, ang apay ngay, akas lamadanagan ka. Ay, saan ang mabalinti kasta? Isumot ti kunak. Saan pa'y anak kabayad kadagiti utang na diti tersinak? Ibaga nakit din nga aglilinipat tayo. Ay, saanak nga umanugaw. Ay, uray syakmot Taado ti binulod na abagas kanyak. Ay, agasam nga iti kinaatindog ti listaan na diti tersinak. Manumatan asa ko ti bagas ti binulod na kanyak. Ay, awan ti aglilinipat, maray. Ay na, nagpigsamot ti angin, inteng. Ewan nga raw. Ay. Itaman pa'y. Apay, awan madlaw mo. Ay, madlaw ko anapig sa ti angin. Oh. Ay, win nga road. Agun uni pa yan ti hero. Ay, matuktuklap samot taan. Ay, kwarog. Mangag mo na jay. Wanang kay, mangikaw. Ay, nangag na kanaw. Apay nga isungay ti pangibagaam. Kat sikat ti kasarsarita. Ay, umay ka sa manan makipangan, kwarog. Ay, saan mo taang kay? Amok asan pa yan nakaluto ni Antay? Ay, talaga asa anak pa'y anagluto. Tanay, madandanaгаnak. Gapo iti nagpigsa nga angin. May tayab samot tanti atip to'y balay. Madanagan ka kadi, kwarog. Saan? Napay kumamadanaga na. Na, awan apulos dadanagan niyo. Madamdaman tunday tagdanag-danag. Magantayo pa'y nga umuna. Isungain kagluton, banang. Ingka pa'y ilan sa jema itay tayab nga atip, integ. Jak pa'y nga rod nangan. Ibaundak madan nga. Kat, asino nga iti ibaon ko? Ni kwarog Ay, kwarog. Huwag na nang kay. Siya akong timapan mangilan sa itiiraw. Ay, ingkape alang ti martilyo binulod ni Paribadong. Na, saan na pa'y nga insublay? Kasaan pa'y man? Ay nakat no ibagbagan ni Marituyang aglilinipat tayon. Na, at dapay gayam ti saan daan na isubli agamit mo. Sige, tamapan ko alahin Antay. Ay, alah, kaanakan. Ay, naganos talaga dahi ti akaanakak Nataraki pa'y ako nam. Ay, wala. Nataraki lang aro din. Naanos pa'y. Nadamin kankwanan. Yahoo! Isungain kan. Nagpigsa ti hangin, tataba daw. Ay, huwag nga raw. Dandan ni Jack Lukatan da ito daw. Umay ko alahin di binulod mo kano amartilyo ni Uncle Kaw. Kanya, martilyo. Adaya mo, binulbulod ko martilyo king kuha na. Adda ka now. Iso ti papaala na. Ay, awan ti binulbulod ko martilyo, kuha raw. Pudno ka dingawan. Awan, kunak lang aruday. Kin ibagam kanyang kalmaw. Ngaglinipat kamay, ngagkumpare. Ha? Kasta mo't lang timbaga ni Nana Tuyang. Wain, kinupyak lang. Anya nga ti baga kini Uncle Kaw. Awan ti sublay, tawan mo't ti binulod ko king kuha na. Kin ibagam, lipatin na kaun, kas kumpare na. Amo magayam ti sumong badong. Ay, kutuwa na. Sinuruan na gayam. Nalaing ka pa'y nga grasawn. Wain, ta sinuruan na nga raw. Ita, awanen kumparaym a kapitan. Awan matan ti ko kumarek a banang kan kwanang. Ay, kat kasta talaga ti mapasama ka. Saan da kaun a pakibibyangan ita. Saan mo matanida, pakibiyangan?
Awan mo tan ti agsingir kanyak. Aya, awanan. Kano ado ti utang ko kadagita at tao. Ay, so malako nam nga aglilinipat tayo na. Ay na, kasta talaga. Awan gayang pagbayad ka. Ay, naglaing kan tuyang. Ita, ibagamon ti kasta. Ay, naglaing kan nga agpanunot iti wagas. Tapno saan ka nga agbayad. Ay, very good, tuyang. Talaga adakkel a problema dayta na panunot ni Marituyang nga aglilinipat tayo. Win nga rod, Mare. Ultimo martilyo ni Inteng, saan da kayat nga isublay. Kasano dagiti utang ni Marituyang dito Tersinak? Kasjay nalatan, ay saan mo mabalin ah? Ay, uray dagiti bagas a binulbulon na kanyak. Saan mo't amabalen akas jay nalatan. Kita man dito Tersinak, Maray. Oh, kita anyaya ti makita. Ay, Mare, awan mo't naka-display kadagita istanten. Nasaya tanadlaw mo. Na, bulong mo't langan ti mamaday ta nakabiten. Nagangupay kit din. No saan nga may agbayad ni Marituyang? Ay, kapilitan amang rike pakaon. Na, awanan paggatangan mi a itinalakan no kasta. Talaga nga awanen, Maray. Apay, makatawar kayo dita sa bali at Tersina. Ay na marikwanang ultimo 5 saan da akayat nga agpatawar dagiti duma at Tersina. Dito nga Tersina. Ay ket makatawar kami a iti adaw. Isuga day tati kunak. Patawarak apatawar kada kayo. Kanayo nakmet nga agpautang ka ni Marituyang. Ngem ita, ibaga nakikden nga aglilinipat tayaw. Ay, sana mabalay. Ay, anday ko. Ay, na, kumanadil ka mat ba na? Marwam kan. Ay, gusto mo ah. Ay, agangin tumanen. Di mo pa'y tinarimaan di maitay-tayab nga atap. Kwa, nangigmumot di imbaga ni paribanong ka ni Kwarog nga awan binulbulod na amartilyo. Ay, una yan. Ay, nagmaditigalad dagijay nga agasawa. Ay, aglilinipat gayam ha. Sige, aglilinipat tayo man. Kahit kasanon nga jay bagas. Lipatan mo na. Ay, jaklakit di makaturog amang pampanunog. Ay, sus. Irugi naman ang tiagangin eh. Ay, kunakon kay. Ay, ayan ni Kwarog. Ay, apay anikwarog ti birukam. Ay, ibaon ko man ta. Tarim na ti atap. Na, day talaagi babaon ti among ngaramidan. Sikan ti mapanmang tarimaan. Ay, di mo ibagbagakin ni uncle ko nga dak dito yung Tersinam kagawad. Day, apay, ilamlambangam ni Kapitan. No, Jack ilamangan. Ibaw nakmet nga umuli dyan atap ti balay da. Ay, tama lagayam. Saan mo napaulyan ni Kapitan, talakayan. Imbaw na ki balay da tataba daw. Nabay na anak ijay. Ita, sa bali man nanti pangibaunan na kanyak. Ay na, ingkalat tatulungan ni Kapitan. Kasano numatinag ijay bubongda. Di awan tun ti kapitan tayo na anaws. Ay, hinak nga raw din tulungan. Badawng, mangrugin nga agangain. Ingkantari maanon jay diding adanda ni maitayab ti angain. Masadutak pa lang ita. Damdaman taon. Namin anon nga imbaon ka. Masadutak nga raw. Imbag jay atep da kapitan tanatari maanon. Patsumay. Kabailan na yan ni pare inting ti umulay. Ni Kwarog tinakitak anang tarimaan. Ay kadno kasta, si kamit tayo, ti mapanmang tarimaan, dahi ta diding ti balay. Na, naglaing kan, syaki dahin ti baon mau. Ay, agure ka man to yan. Kasano ang matarimaan ni Kwarog di atap da parenting? Kadyak pa'y mat-insubli di martilyo na. Nagado pa muspusan. Day talaang ayam martilyom ti kasapulan da. Esas, pimig sa tiangin na. Mm. Ay, delikadong santo yan. Ay, naglaing ka talagang nagtarima ni ti atap. Mabalin kong ti mga sawang, Kyle. Mabali din. Ay, daragsak kayo nga agulitag
Wanantay, tasanan na maitayab ti atip ti balayaw. Uray agangin iti napigsa. Ah, Palakpakan ta ni Kwarog. Na, apay di kag palakpak banang. na, kasano ang makapalakpakak? Kaasimot da pari badong kan marituyang. Ha? Na, Anya tinapasama kadakwada antay. Ay, naitayab jay dideng ti balayda. ah, Ay, kaasi damot at talaga ah. Win kahit anya nga ti planom, inteng. Apay kung mga plano akit, kung nadangarod nga glilinipat tayo. Sana ya Kwarog. Katuan mate, siyak mismo tinang ibaganda. Nanggang mau. Na, kasta ka di ti panunot ti adanakam na akapitan? Baybay-an nalatan dagiti kaase akabaranggayan na. Wan mo't ngagpaiso ang gail. Ay, saan kan ngagsaupay? Mapan yung tulungan ni da. Anyat makunang Kwarog. Inta na gail, kasi damot ngagpaisaw. Ay, ayan na ngay ni Kapitan, kandag iti opisyales samang tulong kada daw. Ay, awan da pa'y, mate. Dagiti ko kumaray, ayan na ngay. Apay ngagberok-berok ka kasta. Itataka sa pulan taida, isumot ti kawan da. Apay, adda ka ba muntuyan? Kano si katinang ibaga, hindi nga aglilinipat na yan. Ay, wunan niya. Ang kunkunak lang, dayta. Naibaga maun. Saan mo na mabaling nga ibabaway? Di ka ngamin nagananad ka nagiti balbalikas mau. Jangarod kaya tagbayad iti utang ka. Anya ka ita. Datan ti kakasay. Awanan ti mayat namang tulong ka data. Ha? Badong, da kapitan kan kwarog mo ti sumungad. Umay datan tulungan. Ay, Wayne. Ay, pare! Adda kami dito, oy! Hagbibiting kami dito, yadiki ti balay! Anya ngay day ta ited mo kada marituyang kan kabadong maribanang. Daytoy bagas akanon da, takaasi damot. Pudno dayta maribanang awan pay iluto mi akanon may. Si kangay met, marikwanang. Anya met dayta nakasupot nga ited mo. Kwa? Dagito'y grocery nga ited ko kadakwada. Agyaman na kada kayo, ako kumaray. Kita manday ta marituyang. Uray no imbagam nga aglilinipat tayo ide. Tinulungan da kalata. Si Kapay tinatangsit nga agsaong aglilinipat tayo. Ay, kwa ko kumaray. Ibabawi kong dayjay nga imbaga. Nalpas mon anay baga mare. Maibabawim pa'y ayak at nasaktanan tirik nami. Siyak, saan lang nga nasaktan ti Riknak? Nalugi ak pa yan. Makitam ti kasta nga aramid mo. Ay, sus. Isumo lagayam akanayon anak karikop jay tirsi na marikwanang. Mala, di ka madanagan. Takalpasan day to anapasamak. Agbayad akong. Kasano ang makabayad ka kat kunamot nga aglilinipat tayo. Iris day dayon, maray. Sukatakon iti kastaw. Agnanayon tayo nga agpapaghayam. Mo kunti bagam na natuyang. Dagsawak pa'y lang, un-unaan na kaon. Katno ko na midi nga glilinipat tayan. Saan aday tati ibaga, kwarog? Ti kayat ko nga ibaga, awanen tilinipat. Kunak man na. Awanen tilinipat, kwaraw! Ay na toyang, annadam ngamin ti balbalikas mo. Nang runa, no saan mo mat amatakdaran. Ala sigay! Dedan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon. Voichi Puklay. Musika Dante Martinez.
Computer recording technician, Jonah Rebutazo. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC